ni oven of corruption maikonania indi nandi ya Kenya ndi ya US kwetakana Kenya yusuwe no lusani na muno nikavindani kaame kwenda strike deal ya mauta ndi ya indi US ungu otongo wa Donald Trump wetakana indi ya Kenya yusuwe no lusani kana lusani nicho kisiye nambe mweki utuma matakwatia ni maundo ni mauta ndi ya wa Kenya na ndisu ya US. Tulikama uvoni dhanguni ya keli ya The Standard mawoma koneti indi kubingwa kwa skulu kwa siana kana manyiwa kubinga skulu ibindani ya holiday ino ya April na Easter holiday dilemma, parents struggle to keep children engaged and safe. Miaseka na indi mena mixed emotion nimeutana na kabindani ya ukao nimekuwa mena stress kana nimekuwa indi maulusaniwe ni maundondo mayene kwithiwa ngalama ya mikale iyo lume asekana amuma asimi asekana siana sia minena upinga na skulu methiawa manengwa a burden ya kwitha maitomia ilovia mono kabindani kwa manyiwa me misini engi meweta kana indi ni usoso ya kubonde na siana indi vena siema na siisilo nikumana na ngalama nini ya kanangalama kwa mbata ya mikali leni mwalama idhangoni ya keli asima ele sema wisala mekwisila ipindani ino ya oli kanaka vindani kala amayuwa mamina na ubinga na skulu na kuenoka mesini ni mwala medhangoni ya keli dhangoni si ya keli mawo makonetio maskulu wala indi muandike monene kana muandike moteneka PSB toko kuweta kana maskulu ngilio mwema senior schools ni matonya kuvingwa ni kuidwa maina kwa ata mumanyiwa ono mwe wa grade 10 kapitani kama manyiwa mana kila ni alia kuma grade 9 na kulika grade 10 miaseni maskulu ma senior secondary school ngilio mwe ni matonya kuvingwa ni kuidwa maina kwa ata mumanyiwa ono mwe wa grade 10 miaseni na minena ubingwa meenda kwa ilanja manyiwa maskulu lama na kwati wa manyiwa ainge ma grade 10 miasaka na kethi wa skulu nuna kwati manyiwa mana monza nimekuwa ilanja utonya kwa accommodate times 2 ya manyiwa asu na kupinga maskulu ngilio mwe alama tana kwata manyiwa no mwe wa grade 10 ni mawala medhangoni ya keli idhangoni ya karatu ya The Standard mabuma koneti indi undo amweka majenzi machuzi teko save mbesa kumatedia mamina na udio moya mawea moka na mbesa seo seni bandu bako tethesia asiye bebeta indi generation ya millennials je kwitho ina generation ya modia kwitha ina tethesia asiye na ndo mamosi yasekare ni millennials mana concentrate ita mono kutethia asiye nando mamonse na mamina na ukua kana mamina na utia mawea maitho matena mbesa sitona matedia kana matana ya mbesa sio seeni wathoka na mweka majenzi meweta kana mo mathi utedia simo mai mbesa si matedia mamina na ukua na mamina kokua na kana mo maindi ni wa list ya kutedia asimo balaindi asi ingi metha amekweti siana siamina mamina na ozisi wamethia sia kwata mawea si matedia ende uno wathokana na mwikola wivo oyuwa jenjime wetakanamo asiti jukumu yoko matedia maleta kwitha mevangie tene oyu amwikana mma kwivanga mo na mevangie maisha mawaumbene ni mawala medhangoni iya karatu iya The Standard idhangoni iya kana ya The Standard ni mwende be mawala manengeto wito idhangoni ino ya The Standard mabo maukoni ya utandidia kana kustrike deal kana kukwati ya moroni mautandidia wandi ya Kenya na US yende kuika ukuni kili kumanya isi ilito no masi ya kutoa isi kana kukwati ya moroni mautandidia nandi ya Kenya. Trump administration exposes Kenya's rot ahead of trade deal kana indi masia ulusani ni namba imwe vaadhi ya Kenya utuma mata kwatiania maondoni mautandithia nandi ya kana US utumeta kwatiania na Kenya maondoni maki utandithia Miasa kana Kenya niondi yo kaitongweti kwitha maunduni ma ulusani
kwitha ala well connected kala mena connection na ala mena power ni mama kwata contract cia serikali na kutia andu ala matena connection ala matena power Trump ya kana indi ni kati wa isi ila monete sirono masiya ku strike deal kana kukwatiana na Kenya kutwa isia maundu ma utandithia basi kana indi gap ila ibo kati wa exports kana sirila mosa kuma Kenya ma import yana ila ma export yako kwa Kenya bena gap ya bilioni 17 pala indi ya US ya export ya 128 kana export ya mali ya lato wa shilingi bilioni ya naimwe miongoni na nyanya katonyo nyanya kana 128.8 billion nisio US export ya kuma ya Kenya na ile import ya ni biliona ya naimwe kana 111.7 billion nisio ikwata asio ka kuma ino ya Kenya wasiani sabe na gap ya shilingi bilioni 17 maiweta kana usu ni wasio kwa kana na ti profit ni mbala mithangone ya kana ya The Standard ithangone ya katano ya The Standard ni mabuma connect ndi muka wa president Mwandu Rachel Ruto kuweta kana mboya ni ubungu munene wa maundola mende na kuikombilandia ya Kenya wiwo munyao na mafuriko weta indikana kabina nekala president William Ruto wosi utongoi mwaka wa 2022 ya Kenya ni kumbilitu na munyao na ndo mayai seundu wa kwika ni methitwe mo kana we na ndo wangi na mapasta pamwe na mabishop methitwe maitwa isia mboya siki wathukanyo state house na ingi isio ni siki wathukanyo kwikithia kana indi ni makwatelela nthi ya Kenya na mboya kumina meisio la wibo wa munyao na mafuriko ya seka nindi serikali ya president William Ruto niende kwikia kivita kukiria kana ni amina munyao la wikumbilite sio siki wathukanyo bandi akinya kwivo kuenza maslanga meki wathukanyo kati wa maundu ange ni mabala mithango ni akatano ya The Standard ithanguni ya thanthatu ya The Standard mabo makonete indi president Othiomoye Wia Uhuru Kenyatta people want you united Uhuru tells opposition kana indi Uhuru kutabia ngaleko yole kana ando mena ngwatani yole kale kwatianyo kana ithi wana ngwatianyo anavatenda utengamano ya sende itina wakwithukisya ground kana skiza itina wakusikiza ground asya kana ground yenda opposition ikale ekwatianiete nibe kuoneka indi president usu di mwenyewe ya Uhuru Kenyatta na ula wa mamunini wa president Rigathi Gachagua makomanie ingena kudhuthi ando maku yake imani kana Mount Kenya meka tungilile ikosa ila manekana meka tungile mistake ila meki 2022 na kunyuwa nesa indi Uhuru Kenyatta yaseka na Kenya yenda atongo ye kwenda ateti atongo imatono monya mwelekeo atongo imatono kumabadha kana kumokitia kukitia justice kukwata kana bandhi ya Kenya segendi a Kenya menda atongo maikwenda ateti ni maboa la mithanguni ya thanthatu ya The Standard ithanguni ya mwanza ya The Standard mabuma konete ndi magavana 11 kukunwa baine wa shilingi 5,000 tina wa moko lia kuvikasi kalone sianza mayambunga kweka ukuni kiliwe utomewa ilovia dini wa serikali sia county ini magavana 11 ni wabikie kumwa baine wa shilingi 5,000 kila umwe ulani ebo gavana wa county ya Isiolo Habdiguyo wa Garissa Nadhif Jama wa Tharaka-Nithi Muthomi Njuki na Stephen Sang ulani wa Nandi Susan Kiika wa Nakuru na Gladys Wanga wa Omabay mayabi kambe wa komiti su ya ukuni kiloto miwelo biende ni wa serikali sia county onetina wa kuitha manatu miwe invitation kauta mala kauta na mali ya kufika sikaloni isu gavana ongi ni gavana wa Nyang'anyang'ola ni gavana wa Kisumu gavana wa Migori Ochilo Hayako Benjamin Cheboy
ulani gavana wa kaunti ya Baringo na wa Kirinyaga Anne Waiguru na wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ni amwe kati wala mumiswa baini wa silingi ngili 500 nundo akoleo bika mbe wa komiti ya kuweka ukunikili ya Senate kuweka ukunikili wa utume wa ilo bia ndeni wa serikali siya kaunti ndi komiti yesu ya Senate iweta kana nimeudhimbe na kuosa livoti kuma kula kwa county executives ona magavana suma imako vikambe na kueleza utume wa ilo bia ndeni wa serikali siyo siya kaunti ni mabala medhanguni ya Mwanza ya The Standard. Idhanguni ya nyanya ya The Standard ni mabo makoneti indi abunge na maseneta kuwetakana indi kwenda Moses Wetangula only speaker wa bunge menda kutia wia kana aresign without ya kuatia miamolo ya court kana court orders. Matongowe ni senator wa kaunti Lobi Edwin Sifuna measya kana indi Wetangula evitwe aivi wathokana na miamolo ya court tina wake kubata mwabunge wa chache kana wa Kitutu chache South MP Anthony Kibagenti kumubata kulikasi kaloni siku amethenya 10 na inakana kumukona Mungu kubikasi kaloni sia Mungu kwa amethenya 10 na onakuteka koti ni nasi ite Wetangula kumya mia wakanamia molota Yesu indi babu wawino Carol Omondi Joshua Kimilula ni mbunge wa Kaiti Senator Manzo nekate wa bunge lame wetakana ndi nimeovache kwa niko tina kumusikata na kumwenda ati yewe ni kwitha evi to ate kwatia miamulo ya koti ni mabwala midhanguni ya nyanya ya The Standard. Idhanguni ya kenda ya The Standard mbako netindi bunge kusukumia mitalatara kana mia okwikiwa kwikigane masi ya iku ilasuma na wa kanza meweta kanendi kwino sivi to siongeleka ibinda kudhilengi iku ilasuma neto na wa kanza mensa kana indi kati wa maondola matona kwikwa kusia iku isusuma neto na wa kanza ni kwivo ando kudhudho ku usiwa wima wa mwitene kukone wa kanza nenge amwaitu kana kuendeka kutonywa singa na wako siya wa kanza ya nzia ya usika na saviko kanza. Tuwezi kwa basa ndi kwena na Ministry of Health kana kwa na mubia wa witi ni kana kwa mwaka cases niyo siya wa kanza sida 42,166 kana mwaka withelando la medhama kwa tito ni wa kanza medhama ingili miongwena na ele ya naimwe miongo thandatu na thandatu kana 42,166 ni mwando la makwata wani wa kanza mwaka withele kana ndeni wa kilungu cha mwaka umwe na mwalama tia wani dhayo kwa kilungu cha mwaka umwe kumana na wa kanza ni ando ngili miongo na mwonza miongo kenda na ile kana 27,092 deaths ila si udhasi umanete na wa kanza kwa kilungu cha mwaka umwe kila muthenya mwaitu kenda ni machia wa nithayo kumana na wa kanza ya useika na 9 number of women dying to cervical cancer in Kenya every day kila muthenya mwaitu kana aka kenda ni machia wa nithayo kumana na wa kanza ya usei pala indi bunge makwenda utalo upikie na kuoleka ni kuikiwa kwanzia si mwanya siya kusiya ikuino siumanite na wa kansa ni mawala medhangoni ya kenda ya The Standard dhangoni siya kenda The Standard mbako nete indi mubia kana mubia wanyacha wa stima KPLC kuendeka wiwe mundo mwe itina wakutila mete mata mukuli chikana ata mata vite ni maili ite utila mete isu mondani kwake indi KPLC endeka imu wrestling gili manele na mana Mwanza sunu nilobila KPLC kuendeka yibe mwene mundo la mali kile kutebanga mitesu ni kana fikia ikingi siya stima idhangoni ya 11 ya The Standard maobo makonete ndi governor wa Samburu governor Lelelit modanyani wa iyo itina wako kuwetakana no nyamaiso ni maseneta ana wetakana no kwithiwa etha chekwa ni kotini
na kumasikata nondo akumunyamasia ane asaka na indi ndepi kasikaloni isusia senate isu 80 to nikwithwa pathingo sese inginelo kekithwa sese iwake niguo indi ukaumila sikaloni isu ambunge weta kana ini muthanyani wayo alikitwe kana ithoketwe sikaloni ili na nde atonja kubika sikaloni isu ili atuanza kabina nikala ukueleasia kana ukonena nandiki mamovo emele chaniki utanabika kikaloni chucha senate na kana na kikalo kingia ili tekuthi na kabida niko ina nandiki mamovo wende ubithukiwe ni maseneta alama imanathi break na kumwithia bu na kwenda kumukwata chavithe ona itina wa speaker Amason Kingi kuweta kana indi ni wailite kukwatwa kunenga order sergeant at Hams kumukwata na kumujekiseni njavo lisi kila kibakubi na kiasuni kati wa mabola meithanguni isu ya The Standard kithenwe kwa tethangu isu ya The Standard nikana umanye mabola ngemendeni wethangu sithanguni athidili nesha mabola manangete wito ni mabola kanene che signs of a handshake ituna kwitha indi president uthimwe wi Uhuru Kenyatta na Gachagua kuoneka monekie bamwe mena mathakarua ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka katika watongo ila mengalikoni ole kuoneka ine makwatianiye na president Uhuru Kenyatta na kuwetaka na indi bailikana kana Jubilee chama cha Jubilee kiendeni wangwata niwesu ya ulei ikitheni niwe kwatia mabuo mathangwa su meele kwekithia kana indi niwe kwatia mabuo asu kwa withiano ni mubiano ndo kwatiani anaitu kilungone chucha ukune kili wa mathango meto ma omunthi bindaite basa twithwa tuciokethia na mwanito omunthi tunene maundu ala mekombilite nthi ya Kenya ni nyeni twabiti wa mwania.